last week ubesolwandle beke yofita na lelo wathi ngifaka abantu olwandle ikenya bathu lo wathi uthi bayibuya olwandle hatsole wathi ebuya njengemoto akhutla ka koloi uthi izinto bengahambi kahle intshole bisatsamaya hantle eteksini walala eksinga roba wabona isilwane ulwebu abona phone uthi waphapha atsuga okusho ukuthi yiso lesi silwane utshore ke phone neyithu uthi mayibuya ke habuya wathenga imoto entsha hayi la ngapha ngifuna ukuyibusisa manje kibahleshona lo fa khona manje ithathe ifashini bayibona sikhuluma izinto ethathe njengoba usazokhuluma ngizokunikeza ithathe sifuna ukuthi sikhulume ukuthi sikhuluma ngolwandle amen wakale wathi into enzeka manje ukuthi uNkulunkulu waseNqabeni uphendula manje barabahamiswana ngento ya last week namhlanje uthenga imoto entsha awukekeza ingenise vula lapho ispace lapho sikhuluma izinto ey'phathekayo wababiza ukushwabana wabakhela eNqabeni bathi vula iyeza eNqabeni